Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылкы сүйүүчүлөр, чабандес балбандар. Аравандын Гүлбар айылындабыз. Кайрадан ушу Бурхан Каракенин аттарын тартып көрсөтүүнү баштайбыз. Алдыдагы ошол жоон жолбусунан келген кораттын сиздерге бир мүнөздөмөсүн берели. Ат жакса келип көрүп, содалашып баалашсаңыздар болот. Бурхан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Тинчсизби? Жамаат келип калды ака. Ооба, Кудай кааласа. Болбондар тарбиялаган ат. Бул маалыматын бере берели. Маалыматын бериң ака, жашы тууралуу айтың. Бунун жашы 7 жаш. 7 жаш. Ооба. 7 жаш. Күчүндө экен да ат, а? Атка тишини ham ачып көрсөтүп коелу бир жолу. Бою ушу 1.60-тан өйдөраак болсо керек. Бою 1.60-тын тегереги. Ооба экен. Ортодогу 2 та караны жалаган, калгандары турат. Калгандары турат, ооба. Жакшы. Кол таптаза. Жоон ат экен, а бирок, а? Ооба. Көшмөр ат экен. Бул мынандай, сайла. Буну Бу жерде Гүлбарда өтө күчтүү полбон бар да. Onu turaganlarga айтып берем мен. Ким экенин. Ошол полбон тарбиялаган ат болчу. Анан баягында попак сапак эмес. Өзү российский ат, бирок өтө баягында курс жеңилден экен да. Туяктары жеңилдең. Ооба, туяктары жеңил. Улакка баягында кылып зор кылып үйрөтүп койгон мунучу. Кудай кааласа алган адам таяр ат. Бою 1.60 дедиңиз, а? Boyun azık ana metrin var da. Bak metre kalıp kaldı. Boyu şu 1.60'dan öyle 1.60 kalıversin. Ulaka işenişti boşunda, ha ulaka? Ulak işenişti. Gelip çap topla salıp görüp alıveret. Hazır var gün ulak bolup burası canı. Şu bir devlengen jelleri var eken ha ulakta, ha? Devlengen jelleri var azmaz. Tuyaklarında biraz. Arka jağındaki içine cip kaldırgan böyle devlegen başı azmaz. Var eken. Sakayıp var işte gez yani. Böyle tüz bastırıp olacak, ha? Yok bak içine demek. İşte bir kıyımdatıp koyarın, ha? Ayaklar yanında adılar. Rasa bel dönerse canı. Bel duat. Joğun at eken. Cıl olur ya mı yakşı kara? Cıl olur. Yegin cazıp canı var. Joğuştu da ya bırak, ha? Ya cıra coğuş. Den soluğunda. Coğuş eken. Den soluğunda ayıp çok. Den soluğunda ayıp çok. Küçtüğü bağında polban topta tura turgan. Kayman atı kanday eken kayman atı? Kayman atını bunun çempiyon da koyduk. Çempiyon? Aha. Çempiyon. Bu çempiyonga ulay dagı bir öspürüm çıgat, ha karak ya? Öspürüm çıgat. Çempiyondun bağısını ayta alanda bir geliştirip. Onun bağısını kara canı var, cügürgen. Şatırap cügürödü gene ama. Cügürüşü jakşı. Şaçırap, ha? Kançaya koyuyoruz yani bağısını? Bunun bağısını 320 min koyuyoruz. Sen doldurga cazı koyarsın, ha? Aha, 320 min son kemi var. Sodalaşabız, bağlaşabız. Ekinci nomerdeki tay mingi üce? Ekinci nomerde taydı mini büyüt koyduk. Kıyla yol zor bok kaldı. Aha. Anda görsötünü başlaylı mı? Onu ya min çıkar ağzı. Kettik ama. Ekinci nomerdeki toruk kaşka dostlar. Öspürüm. Can үйрөнчүк şey karak ha? Can үйрөнчүk. Bunun jaşı kança hemen? Bunun jaşı hazır жазга 3'te. Жазга 3 ha? Жазга 3'te. Бирок түш бузал экен. Жазга 3'te болот да бari. Кунан экен да жаны бар ha? Кунан. Азыр 2 жаш деп коет да. Өлөсө боюнча. Жазга Канча болду мингениңизде карак? Буну жакында эле минип неме кылып койдук. Үйрөтүп атабыз эми. Сегин кол бошогондо мени үйрөтүп атабыз. Мына экен достор. Колдон келишинче сегин. Сынындагы жакшы. Алган адам тарбиялайт тең. Алган адам тарбиялайт эми, калган тарбиялап алат эми. Да. Бою канча чыгат бою? Bunun boyu 1.65 değil, 1.60'dan öyle. 1.60'tın üstü. 1.60'tın üstü. Жакшы bir öspürümüz degenlerge öspürümdü gelip görüp alıp sodalashsаңыздар болот экен. Akıllı olan degenler olsa alıp tarbiyany kılıp Kuday kalasa meni үйрөтүп койдук эми. Bundan bir kaseki tarbiyany bere öğret da. 5 kaşka eken ha? 5 kaşka. 5 kaşka eken. 5 kaşka. Tarbiyany bere öğretsek. 5 kaşkanın nemi? Münözü joğuş bu. Evet, juda joğuş. Den soluğu jakşыбы? Putukollar taptaza canım. Taza ha? Bağısını aytın em, kança deysiz? Bunun bağısını жеңил koyalım.
180 ming so'm kemi var. 180 ming so'm kemi var, ha? Keçine joluna qo'yib beraman. Жол жобасына түшүп бересиз. Az Айтылган баасынан эми кеми болот. бақаласа алып Аттарды дегендер болса. Аттарды келип көрүп содалашыңыздар, баалашыңыздар. Карака содаңызды берсен. Анакей жүгүрөт экен го, машалла. Жүгүрөт жеңил. Миниш керек да көрө. Ооба. Содалашабыз, баалашабыз.